bat jiamat kum kani ka wonton soup. Hani smoky station restaurant kabadan harenja kawan ra sepi kibam ibang hi na kapor sa kapor. Henry dai kren ni ka jingbang bat kador ngam tharai pilajio lat kum kani newan sanbor harsieng dan bat ngamenta kasli panyakran niat inside pang kani ka student friendly restaurant ke Jong Ik. Doh ini poino sai mewan. Tas ngi ngadon haka smoky station restaurant kani ka restaurant Jong Imiwan ni badan ni ban nga Imiwan ni jat karsieng bat idang sustang ni bisnis mutala lai tayo te kani ka lai banai sorry te kani ka dukan ni ka dan hajan ITI harenja kani nanti renja ya nya mah renja baik sama tai ba mai te Miwan te kumno hilang Ngabiang. Te kum po isdang ni business mo ipo ile kini ba? Ni comic shop te nga hapo ba don ka lockdown te ngarang dep kijing puli ke and then I wanted to earn something nga kwa ban kamay no naladi jaga po lockdown kumto kawan te kayo ka khang kumto but then menshwa ngala jutre ikam chor ke tengah song dia po surong Masang dia curah pot surok seti support jaya. Dia nantapan ngandala dia curah minta pot jaya untuk te nastang bandis kedok siar te ketu kedok kisya buah surok untuk mo. Dia hadian pat untuk ndadi kedok siar pat ujur kang biang the type of fridge kadang nyam ke fridge. Kam dah hetan do kata tambah kang nyam ujur. Tambah kado anda sak kedok siar pat bangan dia yang dah ketu kedok kepala sak ibril masmo kning kemensia dia nang tapak ngau ngalek umno mo itu kedok kepala sak dia ngau nos deh tengah perkan no kita bersuan ke idea ngaba atau ngadon ke grill hayin ngan sedang no ke barbecue ngau itu kedok ke besak untuk kedok cheese ni ngan marinate no sih tengah setang no lesai dia nedap nang tapan di kesulong na kalong hikum ta syuyat na kayat kita kikam kumta hadin dalam dep lockdown pan lapli kayo dengan nganum yung show pan shop pan tu dengan sedang supply jur pat sekidukan segi kumkan ni mo kedukan for example dengan sedang supply jur untuk teh dia ngasa yo itai pisang yo ngapelang kita dengan pakecing erap na yeng nasem di I've always ngala ju mudur bit bagawi kesingi ngal mudur bit kenja fast food na kenja cafe ba ibarat room nilai lambiang ban di kata long play lat play tipat yang apa kum ni mo nak kata jing shong po surok naga po suka ada terpan di mentapat ngadon resatan Mulai tenan kan ni ka VGP wi tenan kan ni mo best ni ba long day untuk museum mo ada ni iso bumdan kalat interest tong pelang pisai ngila be bang dia ni kita kamu mulai man te oi mewan ko te pro ki gi jing ba mi bu ang ni long ki gi ba adi tam ne si bu bentik ba ba jing shisha hang ni la da feedback ki restaurants ne ki cafes ngai ki punjat ba ki ni ki item ha menu ko jom ki kan di hang ni pat ngaru ngadon ke jingmut bangan le ba kita ngan bu ki Mexican ki American ki mo na dong sedong mo tambang ada perkat papan namar ba jad bangan sedang dengan kumta mo mangi kamtam mangi kasih te ngewan page menu ke menu ke sausan page tangba apa do te kacau ben kata beliau lah susah haru ba sponsor soup kecau bubur kita dengar masuk limit ya kan menu ko jonga tangkum kita ki Chinese nang ta continental ru ki batang arlaijan nang ta Indian ru arlaijan patun ta ki coffee ki beverages ki cold drinks ki dor kilong very reasonable student rates mah dor menta jet nama menta bampak sedang ki school sini di nama anak sedang last year ke report ki dengan exams ki te ki 4 ya poi berkat menang menyebam mo penyebab ki restoran ki ke jemu kita itu menkrek konten di ya kan ka read ke bangapu menta ke di 4 ba porot mo reasonable
Tangba yaki students part mentak indah along kelas hong benai February March tengah ban plan ban pun ada student menu kan, which is most probably half the price of whatever giving kan. Tangba hanya kerja kapor ke quantity kalau alhamdulillah kan kalau nak bentar. Bela bas alis yaki students bawan ni long tama ko may mishwar ma jar besar ang sekolah ko abang ke student kila khalam man students route saya one visit ni bas hama kan. Dia kawai mulong ki raw ingredients ki marbam ki pio ne pisim ne kado ki company kado siar min ni kado siar hi te bangala judi do siar shwa te ngasim ni tai ju hi bri bashet supply idi ba supply ba na 10 hi iba min supply te I bet kini ki on orders bet ipen le bet you siar ken kam de ke blale lupa na kumta fresh ke belong fresh bet tingiru yaki jhor ki chapro nga te ngalet bet na yodo hi na yodo hi ke ba pure fresh hi mo te man kasni belong fresh bet ken tingiru hangni hadukan namar bangam ong bang dielot bet shisni kidon ki jhor ki besar tambang lain le tak pala ban penbiang ke fridge ban penbiang ke freezer ban bu kita ken mungkin berlat setenat bayar fresh kenta te ingredients semua ada biang ke te kaweru long hang ni kidon jengbang ni long batai ke ni bubuk lai las pensek pang ya yang ni boleh suan setenat lagi jengbang ni gini kan ni hang ni wonton soup keba kibriu komen ala don hot kaktu kat ni ki customers ki ba ki wan hang ni tara mata wonton soup dia nang ta ngidon ya one of kini ki continental ken ke item hang ni de macaroni non veg mac and cheese ni siya mo mac and cheese non veg ni tuni pat uni de chili dog de hot dog di ski tang ba kamsat de nila ai bat kani ka burger gravy jong chicken na lot utama kita di wings kini don spicy wings kita di non spicy wings but ni quite few in mark ni spicy wings Tium ni di burger ru ngila ya yo very good reviews na Gabriel ba kumtamo ba upang ha ba udah long feeling ba do tata tang way te la hun tambang ja su ba singi rupiah na ki om tu ba kan roma di sana ba yong bang they but this takes back to where I started ni mah kene barbecue din so it started from there they pasal more nakinang tu sa pois anu tersenia ba long kador long Isabel Henry konstant mangasmet na dia kan quantity ngabas boyo buat mah long meeting itu mah jeng long tu na flat kadang itu kan ni pe size kan ni PEP kan ni pe model pi bang ni marwe long la amla asu te long bas ba long ba pani ka jeng sebun jeng iru dei berkat tang business mah ba entah mang lihat dengan stunat passion ru jo te kemen pelat te last most naknya keren ni kendo last ka message ko anong lesi ki bakwa apan lesi ban sedang kan ka business mo phina ba dan passion man set ani message ki kan ite hakanu kaliang ru mo ditang ban sedang ka kerja restoran ka fast food ne ke lot of you don't ka passion but you don't have the capital nama ka pertimta let's nginya keren ni ka jeng shisha tani kwa ban le ke tang ba ngimlak nomor beling yang bangin don pisang don te beling sedang red pan ngi depan sedang red dadangi sedang red suki ngi depan gold pisha yo semua bagi don kiwe ki ba season tau ka ba he tang ba amya te kata kam yalam she re la da pisang nadu tang red la da pisang di ibaret te kan he suki tambah kanum he suki automatically mo kanum long nakalong kumta klam kajing kristom klam kajing minot but klam kajing bo sayu blay ning kong mo hakmat ikeke boro tangketa setengah pelat thank you so much te kersan ya ini wan dukan sini wan subatai bing information le si le catering dan ya payment hukum GP dan ya location ro exact te ka location kade hang ni hapo renja hapdeng snong kadon kenika industrial training institute hang ni hajan hi shwaban poi gatu ka institute te kadon ka dukan ka jongi kade be half foot path be to the left opposite ya kenika BSNL quarter te ngile eki home delivery su ngile
yung number ngi dot kape chapo Instagram ru Smoky Station Restaurant laban follow ngile iki catering ngi cater ru iki birthdays ki weddings whatever occasions kat ki badai kan te ngile no di kita ke ru kan te kita senang te iki bapet ru subhama jeng tepat berat jong along man kesal nang miwan ini dukan jui te follow ia ke Instagram jeng sebuah description bahwa once kanya dukan ya kesan nang nangin kesan pramangi ma kumoi ma itu mah am neng kong ngilet siki dukan behe ngilet siki KFC gini ngilet mau kesan itu ni hap kesan ini gi jongi ru nomor ba kiu ini yang kiu lang baru ayo mensiam lang ki kweru kalom ka motivation ni mai kiru kalom snap te try ka bam ada tha yang bam itu ka jadi dia mat kini ke bam malu malah ni kat Bangila ke boleh sibuk dengan mah boleh semua enjoy. Tahan bam new burger pula ni mewan ya pet bro filling spot cheese dot urban ini ki vegetables ki jor kita right you need wonton soup bolong hai di mana ni ya dia say one mat support is wonton boleh bang big barbecue. The story behind this diba kani kadai no me wan stang ban chat ban ni de ba kani by side smart barbecue sang barbecue boy ketu khana be tu Indonesia ba kemau tu kedok kalau tu di haban buah fresh haban ai ban ai ta bakut lihat barbecue dan tak kini barbecue famous jong ni amat ai sok jotok ai bị jotok ya ini baji bang nih very well grill very well barbecue ba thang ma ka do bang ma để qua bay lệ catering này mà còn còn tại kia đặt ngọt ngọt đó ini dia spicy chicken wings presentation rate nat ba baik along biang sesian baik kia kan piece buan ni ikui jakal sia la banduna la bang teh hangi kedor ketat baik kejeng bam kejeng buan ini kan ya menang men bam marway ta chance first bite ka spicy dekat tiang unjuk bang ba very nice support baik kalau very juicy support kalau dry baik support ini berapa kalau juicy lor tapi dah tu lah không hẹn đều chili hot dog nha chụp hot đều hot dog cái điểm sáng it's a bit spicy không sát đều chili hot dog juga ya melihat bah bang bah ini persang dekat ini ya persang Ini kedeka continental jongki, makan cheese dengan mat baik ini berak cheese support baik uniru tiru lah long dari long bahan kemukon nak grill lah ibang lah ya mat ini loh doa support baik tu lihat bang palai bang sebab lah angkat long dari long deki ai cuma ai tan deki cuma ai dunar dan kita ai buan dan cheese lah lagi tan ya CPC akan tahan bang ni tan dapat
Bai Dunat han kwa shu. Ani dan kami ke iklap yang lupa kok. Pak cepat bang. Ya, bang bah, cheese. Bah. Thôi, bây giờ yên là mạng cũng chưa chạytem bám. Subhanallah sini, kamu saya bahwa boleh sebelum apa apa ya doa ini kah? Puan, mau buat mewan, buat kue ru si entrepreneurs, si local restaurants, cafes, si popular ni nak kesan ni para kasih ni kau lang para main sangat. Aku boleh sebut.